Switzerland Davos muna World Economic Forum in mu khom nei mek ani a hei hian ngai ven a hlo in thu the dar tu te beng khon a hlo hle a chan chu US President Donald Trump man eng ti kong zong po a Greenland chu Denmark atanga chu atum thu a soya wang le in puat chan a kalpui mek awangin Europe ram tele US in kar chiat zwal mek lai ani a chu mai ba ga voin ni lai ni a hian Donald Trump a hian he in mu khom na hian thu a soi don boxi ani in mu khom na nei meka ani ni na nimin thole ni a khan Europe ram shroi tu sang sangin thu an soina hlom hle a European Commission President Ursula von der Leyen chuan Europa ram sang sangin tel khom te chu United States atanga kong eng kima in la sanga akuta in khatlo tura chet lak arota French President Emmanuel Macron poin kan tun lai din mun han thlir hian dan le thupek poi saklo na khovela kan lut mayang ti a hlo thon thu a soi ve bok Ursula von der Leyen chuan tun ma a US le Europe ram telo in kung kai that zia soya lunglen thu chak so fo hiat om zia anei lowa ko kir thei ani bok heklo chu wangin hun kalta ril ru ngat lovin tun hun zel kan ngai to zok turani ti asoi lai phei chon athu soi loma wanga kut beng thom aring hle hun kal to atanga thil alo dang lam ta hle ani hi chuan Europe point kan hoi her kan thak ve mai turani ang ti in sumpei pundan tura ruam manalian tak tak asoi chuak bok heng sumda khole pe punte hi Greenland a kongpui sial na tan te in saknan le masona rural lian tak tak din atana man turani thu atar lang hei mai baga hian Arctic region ven himna tan sum hi man tur ani thu te engram point an mahuna tan du thlanna zalen an nei thu te achak chuak bok Greenland ram nei tu Denmark chon Donald Trump man an ram chu sak atum du lo na le do dan na lan tirn atan World Economic Forum in mu khoma hian palai atir ve du lova Denmark ram European Affairs Minister Marie Bear chuan US in atum kaltu ram telaga chialak atipung chu thil diklo tak ani a Denmark chuan sumdona indona kalpui adu lo ani ati January ni sompasari sang ni somni paruga khan Donald Trump chuan thu chu in Greenland nei atum konga do dal tu Europe ram pariat Denmark, Germany, Sweden, France, Britain, Netherlands, Norway le Finland telaga February nikhat sang ni somni paruka changin 10% tariff alak tur thu apuanga do dal na anla kalpui zel ani chuan June thla changin 25% na ati pun tur thu asoya Greenland chu eng tikong po ani nge atum thu achak chuak non le bok Trump ban ram pariat atarlan te hian tun hnaya Greenland a sipayan tir luta sipai te hi nun chan nei tura an tir thu an soi ve thung NATO hian Arctic region aveng him theani ti lan tirn ata nun chan hi kalpui tur ti ani US President in chialak chungchang a soirik vele European stock market adang lam hal dera European Parliament point nikoma US ne na insum don ton na kalpui tura thu an lo thlun to a akut asil ngal vek bok Switzerland ram sana a voin dilai ni chhnudar ni le achan ve a hian Trump an in hu khom nei mek na hian thu a soidona ama troyom tur hian Treasury Secretary Scott Bessent, Secretary of State Marco Rubio, Commerce Secretary Howard Lutnick te a hruaitel bok Trump pa hian affordable housing chungchang te Gaza a remna a om theina na boat of peace adin chungchang te US ram chak zia te a soirin ani Greenland chungchanga ero adin na nga ya alading ru hle ani oma nimin pia po AI manga thalak siamatar langa chuta chon Greenland ram chunga US flag in tar le kumsang ni somni paruk thalak tilan ani hei baga hian Trump an French President Emmanuel Macron ne na tanga thuthon adon Greenland laka iche dan hi ka hrethiam theilo ti chu atar lang bok nimina khan Russia ero chuan Denmark in Greenland anei dan hi thil fel hlel takani aron ti ve khau thung